الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: وأما اليدان ومن أطراف الأصابع إلى المرفقين، ويجب غسل المرفقين والكعبين على المشهور وفاقا لهم. وفي تخليل أصابع اليدين والرجلين قولان: الوجوب والندب. يتي الله سبحانه وتعالى تدل مونو تو سني دو هاندو يتede ينتوري يجول ان الادم محمد صلى الله عليه وسلم او مونو ليمede sabu yurmede yo jule sahaba ben fo o jula e hore kala jokkudo dina kabe jokkuno kan yo Allah jokki en kan dina o tabintine e hore makka o jettita en der makka kadi allahumma amin. wali fi ndo yalla yurmen e yurminamo o fuddanno en farillaji salligidi o yewti en fi annuye on wonde annuye on ko farilla. o yewti en ko hondum anniyante ko honno anniyorte ko fewndo honte annuye on fuddete. o yewti en farilla dimmo on wonde ko lotugol yeso ngon. o yewti en go yeso ko ka juutugol ko borde honto ha honto. yaajugol maggo on kadi ko borde honto ha honto. o yewti en wonde leebi fudaydi ka yeso din wano karan kambeji din ma waare den yarni no waddi lotugol dum ka wadda ki lotugol dum don go labbinanno en dum poyi farilla tammo on taban hino fottana tere janta den ka ayatul wudu'i ka suratul maida: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تيدو تركم بالإجماع تيدو كواتي دي لوتو غول جانتا دي في لوتو غول دين هور جانتا دي في مسكو غول دين مسكو غول دي غول واتي دون كان حالالاتو on fottana koko beydo e hore don konko dun don lutondira annuye on wowlaka don kono annuye on yewtama e dalilji goddi go. o inni wa ammal yadani, amma juure den didi ko borde honto hebi honto lotete e jungo ngon. wi famin atrafi al asabi, ko kallannode tarafu shay huwa nihayatuhu wa hafatuhu. inama taraf ko hunde hattiroy don ko sera hunde den ko borde ka hore kolli tuggi don ilal mirfagaini ha ka cobbuli juude didi ko hakkunde don ko dum don wi'a jungo lotetengo ngon do. sinama jungo no yahi ha hewtoy ka balaje kono wona ha ton ko borde ka hore kolli ha ka cobbuli. wa yajibu ghaslul mirfagaini, no waddi non lotugol cobbuli din didi wal ka'baini e korbulle den didi ala al mashhuri e ko lolli kon e lawol imam malik wifagan lahum ka fottugol e mabbe kambe kadi ko dum be wi. kono sikitun ko yurnanoki moƴƴi lawol abu hanifa ngol. abu hanifa kanko inni mirfaguji din nata ko ha e hore majji naadi fu. mirfag on sen ari joni do kundo hore kundo woni mirfag. jonno seni lotugol kun aray baawo makku ga e yeso makku ga on dum do foko lortedu kanko non abu hanifa o inni do baawo ga on lottake lutto be wi ga lotete se kanko mu hikun laati e der ko lotete ko addi yeddodirangal ko o ila
o ila en jantinoke wonde ila on ha ma ha nokku kaari no natori ka nokku kaari natora sare ha ka fuɗɗagol ka frontiére haray tonin ton tawaka ɓe yewtuno fi ɗum ɗon kono ko selli kon ko wonde mirfaguji ɗin e korɓulle ɗen lootete luttuno e aya on tun no wawno wadde ƴewano ƴettugol manaji ɗiɗi sinnama ha nokku kaari no wawi hara nokku kaari tawaka e ko toɗɗa kon no wawi hara nokku kaari no tawa kono sunna on taƴi on ihtimal ɗo حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ ذات يوم وأراهم الوضوء وتوضأ وغسل يديه حتى أشرع إلى الأضد وغسل رجليه حتى شرع إلى الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ كانكو أبو هريرة salligi ke nyande ko mo hollude be salligi o looti juuɗe ɗen ha o ƴawoyi ka cemlega no e cemle ma ka pallardi jungo ga ɗo o ƴawoyi dow ga looti ha hewtoyi dow ga ƴawi dow ga o feƴƴiti coɓɓuli ɗin o ƴawi dow seeɗa ka koyɗe kadi ɓay o looti o ƴawoyi fayda ha o hewtoyi ten ka belenji ɗin fuɗɗi ɗon yani o lootidi koyngal ngal e korɓulle ɗen o ƴawi ka sengo dow korɓulle seeɗa o inni ko ni mi yiiri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no salligora e hadisaji goɗɗi go manamum ɗo ko ma'al mirfagayn wondude e coɓɓuɗe ɗin ma'al ka'abayn wondude e korɓulle ɗen ɗiɗi وفي تخليل أصابع اليدين والرجلين قولان no e jartugol kolli juuɗe ɗen ɗiɗi e kolli koyɗe ɗen ɗiɗi yarli jartete ka jartataki no waɗɗi ka waɗɗaki kongu ɗiɗno ɗon alwujub waɗɗagol wannadbu e yiɗegol ko hono waɗi jartugol ko waɗugol hondu ɗum hakkude ga yigga waɗugol honɗum hakkude ga yigga ma waɗani mana ko tahlil khallala ko ukkugol nder ma ko naadugol hakkude piiji ɗiɗi halal ko pergol takhallala ko naadugol goɗɗum ka pergol ɗon min hakkude kolli ɗin ɗo no udditi nde yolnde ɗo waɗugol ni hondu hakkude mum ene ɗum koko waɗɗi kaako ko yiɗa imam malik ka fayda e gurdam makko ɗam fof kanko mo yino ɗum no anya o wi ɗum ko sattingol ka diina ko feƴƴintinnugol ko ɓurtingol hon ɗum waɗi wano ka juuɗe ɗo juuɗen woni e ƴettude ndiyan ɗan hutora ndiyan no sewi hakkunde kolli ɗin ɗo kadi no woɗɗodiri sikki ala ndiyan ɗan naatay ka hakkunde kolli ɗo o wiwgol kadi ko be waɗa ɗon ni waɗani hada huluwu ko ɗum o wonno e wadde fatwa ha talibajo makko no wi abdullah ibn wahab nyande go o wowli ɗum o wi hada huluwu fi din o wi ya imamana indana sunnatun fi dhalik o wi ha almami amen karamo ko amen menen de meɗen jogi sunna fi waɗugol ɗum summa ساق حديث سبرة وحدثنا فلان إلى أن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصبرة إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك أو في رواية فإذا توضأت فخلل بين الأصابع فقال مالك أعيد السند فعاد السند فقال هذا حديث صحيح
ما بلغني إلا الآن فأقول به أو به آخذ وي أودو باي وي يوتي أو أدي حديث عندي كامنا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيوتا كهونتو rewɗa ha anduɗa nelaɗo maki ɗum wayangema ko on wuri dali ɗum woni sanado on inna kaari yewtilan wonde kaari yewtimo o itti e jungo kaari on ɗon inna haka sahabajo on wi ami nani la sallallahu alaihi wasallam no wi'a hunde kaari ma mi yi la sallallahu alaihi wasallam no waɗa hunde kaari ɓay o ƴetti on sanado o soggi laɗo makani sabira si a salligike jartu hakkunde pedali hakkunde kolli juuɗe maɗin e kolli koyɗe maɗen nokku go wi si a salligike jartu hakkunde kolli ɗin Imam Maliki wi he oɗo ko hadis selluɗo ɗi ko sunna selluɗo kono hari mi andali mo sina joni ko joni o hewtimi awa mi ƴetti kamɓe nawi gon hi kono non kono non kamɓe ɓe andano ɗum de si ɓe waɗiri hunde angal andugol tawi no wopodiri e sunna ñande ɓe andi sunna on wo ko sunna on ɓe no ƴettude nawigol ha ɓayno ngaden andirama ɗum ɗo ɗum fof ko ɗum on tigi woni wadde fatwa haray no hersinani on tigi ka on tigi iwa ɗon wowla goɗɗum go ɓenno o ko huɗo ɗatal hande ko ni jango ko ni kamɓe ko gonga ɓe ɗaɓɓitayno ko ɗum ɓe bambanayno wona feere maɓɓe nden wona faale ɓe jokki ko jaɓi kisan idan ko imma wi'en jartugol hakkunde kolli juuɗe ɗin e kolli koyɗe ɗin no waɗɗi ma wi'en hino yiɗa taɓan ko wonde no waɗɗi ko ɗum ɗon ɓuri ɓattade tawde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yamirɗo o wi fa idha tawadda'ta fa khallil jartu wal amru yaqtadi al wujuba illa idha wujida sarifun yamirore waɗɗina waray holli wonde ko yamira kon no waɗɗi waɗugol wala kulli no ara si tawi joni si on tigi wano hakkunde kolli koyɗe ɗen woɓɓe aray kolli koyɗe ɗen no ɓiƴodiri moƴƴi no notodiri fayda si on tigi o waɗali hondu o rewni nder ton woday partiji go ton ka ndiyan ɗan diwi ɗan memali si tawi ɗum no woodi tawa no woodi ton ka tawata si on tigi waɗali hondu ɗum hakkunde ton o yirgi ɗon ɓuɓata ɗon haray waɗugol hondu ɗum yirga no waɗɗi lianna ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibu ɓay ɓuɓɓingol ngol fow no waɗɗi si tawi ɓuɓata fow sina on tigi waɗi hondu ɗum aray waɗugol hondu ɗum waɗɗike amma wana kolli juuɗe ɗin si tawi woni fow ɓuuɓi ɗon haray innen jartugol ngol ko sunna ɗum ɗo huwa alladi yajmau bayna al ahadith wa fi ijalati al khatami thalathatu aqwali no e yiltidirgol hurundare nden naɓande artira konguɗi tati ijala ajala yujilu fa ajala yadahu fi sahfa mo jindinde jungo makko ngon kamiran ƴettaɗa seeɗa joni hurundare yalli a yiltidira hurundare ne waɗani yiltidira ɗo konguɗi tati no ɗo kongol goo a yiltidirta hurundare nde a mematande fes ko waɗi ndiyan no sewi no wawi lombade hakkunde hurundare nden e kande waali ɗon kande ŋappi ɗon kongol go ko wonde no waɗɗi yiltinira hurundare nden woni hurundare nden hinde ɓiƴi woni hinde lompi konguɗi tammol ngol yufarragu fi thalithati no sendidire ka kongol tammol fa yujalu dayibu hurundare ɓiƴinde nden ɗo nde yiltidirte ɓay hinde ɓiƴi si nde yiltidiraka seeɗa nde pot waɗa naata yaltina
woni ley mayre kon ɓuɓata dunal wasi gayi hurundare yaajude sinde yaaji kayre hoore man nde memminanade hoore mayre ɗum ɗo ndiyan naatay ko ɗi konguɗi tati ɗo woni ton Allah ngol kongol tammol ɗo kongol ɗo ɓuri hawrondirde e ko ɗaɓɓako si tawi woni hurundare nden ko nde ngati nangi jogi moƴƴi ndiyan ɗan hewtata ley mayre ɓuɓɓina guringin ton sina a yiltidirde mana waɗɗani yaltinɗa naduɗa ɗum ɗo waɗɗike ɓay ɓuɓɓingol ley mayre no waɗɗi si tawi no ɓuuɓay yiltidirɗa a yiltidira ɗum ɗon a yamira kara yiltidirgol kono noon ɗa yamira ɓuɓɓingol joni noon si ɓuuɓana e hoore mum gasi alhamdulillahi si ɓuuɓanta hoore muɗum ko be etoɗa no ɓuuɓira wa bihi qala ibnu hambalin ko ngol konngol tammol ɗo ahmad ibnu hambal kanko kadi ko ɗum o wi ɗiya konngurɗa ɗiɗi ko ka madhabu woni ngol konngol tammol ɗo no hawrodiri e konngol imam ahmad ngol kanko kadi mo inni si hurundande no ɓiƴƴi moƴƴi no ngati honnu ndun tawa ndiyan ɗan hewtata nder ton sina nde yiltidira nde memmina ara memmingol nde yiltinagol woni ko waɗɗi taban ɗum ɗon no holli wonde kala ko woni ka teral lootetengal ko noti e nokkure ka teral lootetengal tawi ɗum ɗon konko notiɗon si ittaka ndiyan ɗan hewtata ley mum ɗum no waɗɗi ittugol madama na barme koola wono joni pentiroɓe ɓen si tawi pentiru no noti ɗo si kum pentirum hoɓɓitaka itta nder ton ley ton ɓuuɓata no waɗɗi hoɓɓutugol kun itta jiiɓoɓe loope so tawi loopal ngal notike ɗo yortiɗon argol saldiga tun ndiyan ɗan rewta e hoore loopal ngal ɗon acca ara nder ton ɓuuɓali ɗum non kadi yonata ko be on tigi itta loope ɗen kala ko tawata woni ko kooluhum notiɗon notiɗon wo ko be on tigi itta ɗum ɗon si o salligo ɓay huɓintingol teral ngal lootugol si ko lootetengal koko waɗɗi kala ko haɗata ɗum ɗon be itta ɗum waɗi sonnaɓe ɓen si tawi ko fewndo ka ɓe juulata ɗon waɗugol ariya ka peɗali ga ariya nototoɗo waɗa koɓolal on ɗon ariya dagaki ka ɓe waɗa mo fewndo ka ɓe juulata ɗon ta noon ɓe ala e juulude ɗum ella ala ɓe kala ko ƙa'ida on kala ko haɗata ndiyan ɗan hewtugol kaɗan hanno hewtugol ɗon ko ɓe ɗum ɗon itte wa amma ra'su amma hoore nden ɗo woni farilla nayaɓo on fa yajibu mashu jami'ihi no waɗɗi maskugol dendanangal hoore nden nde fof mayre ɗo o yewta en no konguɗi buyno ton wa hadduhu dottode hoore nden non hoore ka maskete ɗon ko ɓorde honto heɓi honto min awwali manabiti sha'ri ko gila ka fuɗɗode fuɗugol leeɓi ɗin fawgal jabhati ka sengo dow tiinde yani ka lootugol tiinden hattunoɗon yani ka lootugol tiinden fuɗɗinoɗon cippi ko ɗon masgol ngol kadi fuɗɗoto yaara ɓaawo ila akhiriha haa ka lannode kunnahum hoore fil gafa ka hoƴƴudu yani ɓorde ɗo ka hoore tiinde ɗo haa hewtoyi ga yani o addi ɗo haa damir on sewi ko ra'as iltata ko e may ra'su ko muzakkar yinata ko hada ra'suhu ɗo ara ilto ko jumjuma hadi jumjuma yani balorre mulluɗune nden ka hoore ɗo ni ko ɓorde ka leeɓi ɗin fuɗi ka hoore tiinde haa ka hoƴƴudu ko ɗum ɗon fopp maskete khilafan libni
Salama libni Maslama no lundi ɗon no lutodiri e kongol ibnu Maslama o ɗo ko e malikiyankoɓe karamo ko e malikiyankoɓe aramɓe ɓen o jeeya fi gawli ka kongol makko yujzi'u no yona mashu thuluthaini maskugol tataɓe ɗiɗi hoore nden kanko ini so horna feccama pecce tati a maski pecce ɗiɗi lutti feccere wotere ɗum ɗo no yona wali abil faraji e kongol kadi abul faraji oɗo men ko e malikiyankoɓe jeeya ko min a'immati malikiyati Baghdad o mo jogi deftere wiyetende alhawi kono mi sikka hinde wooda oɗo kadi no lundi kadi kankadi o inni fi thuluthi wonde maskugol tataɓal e hoore ngal tun ɗum ɗon no gayna oɗa wi ko maskugol tataɓe ɗiɗi acca tataɓal gotal oɗo wi ko maskugol tataɓal gotal acca tataɓe ɗiɗi wali abi hanifa no lutodi kadi kongol abu hanifa ngol fi rubu'i fi nayaɓal ngal wonde sa maski nayaɓal hoore nden ara ɗum ɗon gayni wali shafi'i no lundi kadi ko imam shafi'i wi kon bisharatin o maskugol leɓol gotol kono non ɗon mi anal ɗum imam shafi'i ko yaari wonde kolli tati ka wallinte ɗiɗo kolli tati ber kadi waloto sa maski ɗum ɗon haray no gayna ko na leɓol gotol ɗo taho li tahriri mas'ala kamɓe fuu ɓe fottani wonde maskugol hoore nden fuu ko ɗum ɓuri moƴƴude ko ɗon ɓuri timmude ɗon kan yeddodira ala ɗon ɓe fof ɓe fottani so on ti maskali hay fuy ka hoore haray o salligaki heddi ko yarli ko hoore nden fuu ka yoga e hoore nden no gayna ayi ko kawi ko o ba famsahu biru usikum ko on ba ɗon addingal yeddodiral ɗo fuu o ba ka haala arab himo gollitire wigol yoga e hunde akaltu bil khubuzi nyami yoga e biredi wangal hay sinon joni on yoga ɗon ko feccere nden koko ɓuri feccere koko hewtali feccere ko yoga o ba tabidiya kan wiyete ba tabidiya yani yogingol innugol yani no arabu no gollitita wonde a ƴetti goɗɗum e nder goɗɗum kono na fo ƴettuɗa gollitiray ba yalli oɗo famsahu bir usikum on ba ɗon kon tabidiya ka ko bayaniya no adde ba ara ko hollugol tun joni a waɗi fuu ko ton haala kan ko ɗon haala kan yani yeddude ngal ko ɗon ngal humi yalli joni si a maski yoga e hoore ma nden yutlago alayka bi annaka masahta ra'sak a wiyete a maski hoore nden ka wi'ataka maski hoore nden fannin a maskali fuu ka arab si a waɗi yoga tentinisi ko ɓuri ɗuɗude kon waɗɗa ɓeynayi a waɗi wiyatake a waɗali so sinnama a waɗali haray wonali konngol gongawol imam Malik e imam Ahmad kamɓe ɓe ƴetti wonde ko be maska hoore nden nde fof mayre ko gonga o baaɗo o ari yeddodiral e ko bayaniya ka ko tabidiya kono sunnanilaɗon sallallahu alayhi wa sallam no ɓangini wonde hadithul Mughira ibn Shu'ba wonde ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko wiɗo ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu fa aqbala bi yadayhi aqbala bihima wa adbara wi mi yila sallallahu alaihi wasallam maska hoore makko nden o fewtini juuɗe makko ɗen o huccini no waytay ko ɓaawo nelaɗo wonno o fewtini o naɓɓiri ni yonde fewti e makko kanko al-Mughira
o huccino yettide o addiri ni si tawi ko yeso nelaɗo o woniri o yi aqbala bihima wa adbara o fewtinde o huccinde haray ko ga o fuɗɗorno o addi ha ɗo o yiltitiri ga taban ɗiɗi no hiɗi sella kono ko ɓuri lollude kon no ari nas wonde fa bada'a bi muqaddami ra'si o fuɗɗori ka hoore nden fuɗɗori ɗo o naɓiɗe dow ga o artiri ɗum ɗo ko ɗo imam malik kañum e imam ahmad kamɓe ɓe ƴetti wonde ko be hoore nde fuu mayre nde maske o wi en taban ɓe luttuɓe ɗa e nder maliki ɓeeɗa ko ɓeeɗo ɗono ko maliki on ibnu maslama ko maliki an keɓe ngo jeeya abul faraj ko e maliki an ko ɓe jeeya mono woodi goɗɗo go kadi fawi mo addali siki imam ashab kanko men mo tawa e wi'uɓe yoga e hoore nden no gayna masgo sa waɗi ni tun joni a waɗi ɗo ni lanni no yona ko ɓuri sellude kon ko ɓeeɗo wi kon imam malik kañum e imam ahmad ko wonde on tigi maska e hoore nden nde fo mayre ɓayini laɗo men sallllahu alayhi wa sallam o maskuno hoore nden fuu o wi wala yumsahu ala ha'ilin maskatake e hoore heedode si goɗɗum no haɓɓaka hoore ma no buumira hoore nden tawa jungo ma maskowo ngon e sukuru ndu maskata ndu goɗɗum no lombi hakkunde mum o wi ɗum maskatake sellata khilafan libni hambalin no lutodiri e ko imam ahmad ibnu hambal o wi kon ma no o yaari noon kanko ɗum ko o yaari ɗo o faandi ɗo ko maskugol e hoore metelol yali no sella maskugol e hoore metelol ɗen adi fayin hadis al-mughira ibn shuba o wi mi yi lar sallah sallama masaha ala nasiyati wa ala al-imamati ni lar no maska e hoore njuburu tiina nden ɗo e hoore metelol ngol ko ɗum ɗo kamɓe ka madhabul hanabila si tawi on tin waɗi metel no haɓɓingol haa ŋeeri haɓɓingol moƴƴi yani takunu al-imama muhannaka tawa taraf kadi sugundu no yaltiri sengo no sella maskugol hoore sukundu ɗum ɗon timmintinna ko lutti kon ka metelo so tawi ittugol metelo ngol no wonda on tigi e soñja ko ɗo noon on ɗon dalil tigi wi'uɓe be hoore nden fof maske ko ɗum ɗon woni dalil maɓɓe goo kadi ɓeni si tawi no hara maskugo yoga e hoore nden tun no gaynayno ɓanla ɗo no yaltutuno ka hoore tiinde ɗo o maski ɗo yoga e sukundu o yonnoren ɗum ɗon kono ɓay watti kadi hoore ɗon o timmi maski e hoore metelel ngol haa fof huuɓiti holli wonde ko be sukundu fof be hoore nden fof maske ɗum ɗa ko haɗi o maska e sukundu direct ko tawde goɗɗum no heedi hakkunde jungo makko ngon e sukundu ɗum wala kullin luttuɓen kan jaɓa maskugol e hoore metelol to be itta metelol ngol maska sukundun tigi tigi maskete eɗa ɓe waɗi dalil wonde maskugol e hoore khufwal de wonno lotugol tepperde no dagi si tawi a waɗi khufwal tawi ittugol khufwal ngal e sowno ɗum loota koyngal ngal tampinay no waɗa takhfif wonde ya masku e hoore khufwal ngal ɓeni metel ngol kadi ko wana noon amma joni maskugol e hoore tiggare wana joni no won sukaɓe go noon e waɗirde fatwa ama no karamakoɓe go woni e waɗirde fatwa noon wonde sonnaɓe ɓen awa hiɓe wawi maskugol e hoore tiggare maɓɓe nden si tawi hiɓe salligade yeeso worɓe janamɓe tawi ɓinnaɓe joni gasiyo ɓe masku e hoore tiggare nden joni ko honno ɓe lootiri juuɗe maɓɓe ɗen yeeso worɓe janamɓe ka joni hara e juuɗe ɗen ɗo haa ka coɓɓiri juuɗe ɗum ɗo kanna e awra ko tawata gorko janano hana yi'ude jeeya tawi ko honno ɓe lootiri koyɗe maɓɓe ɗen yeeso worɓe janamɓe bal si tawi ko buumiɓe ko honno ɓe lootiri yeeso maɓɓe ngon yeeso worɓe janamɓe bal ko maskugol ngol heɓe wawi maskugol hoore maɓɓe nden haranaka hoore tiggare yeeso worɓe janamɓe har ɓe yalsukunu maɓɓe ɗum
dono sella naɓugo jungo gon nder tiggar nden to on ɗo naɓa nder ga maska ɗo hara goɗɗo rena kono tawi juɗɗen ɗo konno ɓe lotita ɗo ɓe ñoro ɓe onti ñora jungo gon so loota jungo gon ka yeeso gon kadi o wawata no metti fi o townugol niga bon o loota nder ga koyɗe ɗen kadi ko ɓe o ñoro seeɗa so o loota o hetta koɗe ɗen so o loota koɗe mana muɗum dagaki ka debbo o salligo yeeso worɓe janamɓe sakkona enne joni ɗum ɗon no newna yo masku hoore makko nden e ka hoore tiggare dagaki ka o salligo yeeso gorko janamɓe yo yaw ka wirni o salligoyo si tawi ari tawi ko beru maskugol ngol tun ka hoore yo naɓu jungo ngon o sorna ka ley tiggare o maska sukulu makko ndun ka ley tiggare hara o ittal tiggare nde masgo on na be on tigi bugo tiggare nde gata o waɗa juɗɗen ɗiɗo maska mo salla ka maskira jungo woto salla ka waɗa jungo woto ɗo ni waɗa ni lanni no wawi yonde hay wi'uɓe be maska hoore nden fuu ɓeyna be maskira juɗɗen ɗiɗino go jungo woto ngo wawi maskude ɗo go maska ɗo kadi haray timmi o wi wala fadilata fi takrari lmashi ɓural ala e fillinagol maskugol hoore nden khilafan lishafai no lutodiri e imamu shafai ko yahi e mum ko yani hoore nden ko laabi jelu maskete jumhuru en no yaari wonde ko nde wotere sa waɗi ni a artiri lanni imamu shafai o wi a maska e laabite a waɗay ni e konngol makko ka o wi wonde ani ka o tawti jumhur en wonde ko ɓuri moƴƴude kon ko timmingol ngol ma ka o wi joni haysi ko juzu yoga ɗon ka maskuɗa ɗon a maska e ɗon laabi tati ko fi hon ɗum o wiiri ɗum ko tawde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o salligike o wi no ɓe fillori noon tawadda'a thalathan hadith Usman ibn Affan o salligike laawi tati ɗo no holli wonde kala ko waɗi kon ka salligi ko laabi tati ka o e masgol hoore nden koye ɗum tawa ngol ɗon konngol ko imam Shafi'i weddori ngol ɗon konngol wigol masgol ngol kadi ko be waɗa taslis waɗa laabi tati ko ɓuri sa waɗi laabi tati nawande ma bonnay kono kollaɗo tabtuno e mum kon ko masgol nde wotere naɓande wotere artirande wotere wal ikhtiyaru fi sifati lmashi o wi ko suɓa kon e mbaadi maskugol hoore nden mbaadi suɓani ndin ko ɓuri moƴƴude kon o wi an yabda'a ko nde on tigi fuɗɗorta min muqaddami ra'si ka fuɗɗode hoore ɗum ka hoore tiinde o fuɗɗora ɗon o wallina ɗon juuɗe ɗen wa yumirru ila muakharihi o naɓa juɗɗen o kontina haa o hewtoya ka hoore nden lanniri ton ɓaawo ka hoƴƴudu summa yarji'u refti o artira ila haythu bada'a haa o hewta ka o fuɗɗornoɗon ko ɗum ɗoni mbaadi suɓandi ni o fuɗɗora ka hoore tiinde ɗo wallina ɗo juɗɗen kolli ɗin tuggindira hoore kolli ɗin ɗo o wallina hoore ɗo yumir o naɓira ni o ñoƴƴa ɗon haa o hewta ka hoƴƴudu makko ga ka sukun ɗum hatti ɗon kolli gori ɗin wonta ka ɓaawo noppi ɗo ni o naɓa haa o hewtina ka hoƴƴudu o yiltita kadi haa o adda haa ka o fuɗɗorno ɗo o wi ko ndi mbaadi ɗo woni suɓaani ndin fi maskugol hoore nden ɗum ko goonga makko o wi warru ju'u sunnatu artirgol ngol ittoygol ka hoƴƴudu ga artira ka hoore tiinde ɗum ɗon ko sunna naɓugol ngol ko farilla o wi wa yajibu mashu ma tala min ash-sha'ri fi al-mashhuri no waɗɗi maskugol ko juutoy kon e leeɓi ɗin ko ɓuri lollude kon ka madhabi Imam Malik mana jon say sukundun no jullitoy leyga ka daande ga ɗum kadi o nangoya sukundun ton o maska e hoore mayru ɗo ko haa ɗo o addi fi
maskugol hoore nden. Wa amma rijlan amma ko den didi fal fardu ko woni farilla ko ghasluhuma ko lotugol de kanje didi ila al ka'baini haka korbulle ay wondude e korbulle den indal jumhuran ko dum wi. Wa qala at-Tabari imam at-Tabari wo o wi sabuna be toni hodo no fuqa en foppu non no eggingol kongol do kono son mundari ka tafsir makko masala mi wanno mo tahqiq moƴƴino ka risala docteur hari o masala no tawa e mum kono natija mum yaltinoy on ko wonde imam at-Tabari nako be wi do ko mo wi few kono no metti faamude ka tafsir so yeltike joni ka tafsiru makko yin o yewtiri no sina a wattan yila moƴƴi e yewtere makko nden siyaagu makko on ray ko be toñi mo do ko non ko dum don an kadi wiyata kanko imam Tabari o wi wo yum sahani ko den didi de maskete o wi kanko na de lote ko de maske yani ko do shi'a be go no yettingol kongol imam Tabari do ma eggangol imam Tabari do be dalli nori wonde maskugol koyde den dum na ella kono imam Tabari na do wi few maskugol ko yaari ko wonde si tawi on tino borni goddum ko woni heedode hakkunde koyngal ngal e lotugol ngol wano padal wano khufwal wano socket ko nandi e mum ko yo masku dum don amma si tawi koyde den de bornaka hay hunde ko waddi ko lotugol dum do woni mazhab makko dum woni ko selli kon e ko yewti kon kanko imam Tabari ko dum do woni kongol ƴettetengo kongol jumhur en ala haaju e kongol ko shi'a be wolata be adda batteji di sella ma o qira'a famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ko qira'a sab'iyya andado no ton wa arjulikum on atfron qira'a selludo kadi ko on be wadi ta'wil kono ma ashkala fil qur'an tuwaddihu sunnah ko tawata jibili bi arika al-qur'ana no gasa ko ni sunna nela don sallallahu alaihi wasallam ko odo labbinta nela do meden sallallahu alaihi wasallam o maskali e hore koyde makko tawa koyngal ngal bornaka hay fus wala marra haynde wotere bal o nyande go o tawi sahaba e makko ibe e seta yagal tawi wagtu on hewti yimbe no hawji yimbe salligi wobbe go tawi ka codduli mudum tawi no tonka ndiyan hewtal no wadi baade yorde o inni waylun lil aqabi minan nar lette sattude wonani be codduli mudum bubata nokkeli go e coddil mum ta bubata ka salligi sabu hawjugol hadith goddo go ari ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam lum'atan fi aqibi rajulin faqala a'id wudu'aka la do yi toɓɓere nde ɓuuɓaali e codduli gorko o salligi tawi ka codol no ton nokkugo toɓɓum ni ma parti hun ni ɗon ɓuuɓaali ɗalmaki filli to salligi ma o si tawi dagaki accugol hay ka hondu tuggoto hara ɓuuɓaali ka koyngal si tawi hay ɗum dagaki ɗum ɗon kambiranama lette sattude ɗum ɗon wi'ama yontigi filliɗo salligi o haray ko maskogol hara ɓuɓɓinali hay fus koyngal ngal fof ko ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon woni ko yamira la abadan kono khilafu hakkunde meɗen wona ɗum ɗon si tawi hay bindeje ɗen na gotum calɗi ɗin andi wonata gotum enen ko awdi nin taw ko ka awdi ko ton seedi ko hakkunde foññe e maaro o wi wal ka'abani hono wiyete ka'abani huma ɗen woni kanje ɗiɗi alladhani fi janibay as-saagi
ko ɗe ƴi'e ɗiɗi funtuɗe wonɗe ka sera teppere sera belerru ka belerru ndun siŋodiri e teppere nden ɗon ɗe ƴi'e ɗiɗi wonɗe ka seraji ko ɗe wi'ete ka'abani musanna ka'abun ka'abu koko towti ko ɗon ka'aba suudu ka'aba wiira ka'aba nde annaha murtafi'a sabuna hidu towi non wi'a ka'aba ɗe paɗe towɗe ka'ab ɓenne ka'ab paɗe talon on ko ɗum wi'ete ka'ab jon non woɓɓe ƴetti wala o inni o fa fi kulli rijlin ka'abani koyngal be no jogi ka'abuji ɗiɗi no woni ɗen ƴi'e funtuɗe ka sera korɓulle koyngal be no mari korɓulle ɗiɗi waqila wi'ama ko wi'ete ka'abani ko alladhani inda ma'qidi ashirak ko ɗe ƴi'e ɗiɗi funtuɗe dow ka doɓɓol ngol fawotoɗon ɗon haray fa fi kulli rijlin ka'abun haray koyngal be ko ka'abu goto mari ay ɓe inni woni ka'abu ɓe wi ko ngal ƴiyal funtungal ɗo dow ɗo woni ka'abu mana ko ya lootu ɗo lootu ha fe'intinna ɗo kono ko selli kon ka'abu ko ɗe ɗo ɗiɗi nde nguyre ɗo ma ngal ƴiyal funtungal ɗo e ngal ɗo ɗe ɗo ɗiɗi wi'ete ka'abu ko ɗum waɗi o wi koyngal be no jogi ka'abuji ɗiɗi siko ɗum ɗo wiɗen ka'ab haray ɗum ɗo koyngal be ko gotum mari kono ko selli kon ko anda kon lugatan wa shar'an ko wonde ko ƴi'e ɗiɗi wonɗe ka sera belerru mana hakkunde belerru ndun e teppere nden ɗen wi'ete ka'abani ɗen ɗon noon ko looteteɗe ɗum ɗon ko farli lootugol ɗe wa amma alfawru o gayni tere jantaɗe ɗen ka alqur'an fi salligi wiɗe ɗeɗo fopp no fottani wonde ɗeɗo ko farilla ka wi'ayo looto ton ko farilla lootugol ka wi'ayo maske ɗon ko farilla maskugol wa amma alfawru amma yacca gongol honɗum woni fawru yani huwa an ta'mala alwudu'a marratan wahidatan biduni inqita ko nde salligotoɗa salligi jokkodirɗo hara taƴidirali salligi on fawru fandaka ɗo hawjugol kono na ya salligo ha e hakkunde joɗɗa fowtoɗa hara na loru joɗɗa ɗon fowtoɗa ɗon ha ɓernde ma ɓutta on tuma timmina salligi on la ngol taƴidirgol ɗon ngol bonnayi salligi si tawi ko e hoore tembete amma si tawi ko nganto wano joni a salligike ha e hakkunde a looti yeeso ngon a fuɗɗike lootugol jungo ñaama ngon tun ndiyam ɗan hibba inna adane non ndiyam ɗon ɗan hibbi ɓe ɗaɓɓa neeɓa ɗon non hakkunde ɗon e ɓe addugol ndiyam ɗam ma an tigi immoɗa ɗaɓɓoygol ndiyam neeɓa si heɓa ndiyam ɗam ɗum ɗon ko nganto ɗon do heɓuɗa ndiyam ɗam wo tokku ɗon timmina kono joni salligoɗa ha e hakkunde tun téléphone on sana ker akkita salligi ƴetta téléphone allo tan halato no nayi ɗin ɗi leefano kono ko onno ngeɗo waɗi wowla ɗon haalaji ha fayda wa 5 minutes 10 minutes on tino wola ɗon o kupoya o yeggitata wurin hay ko hontote o hattuno taw hayde tere ɗen yoori ɗum ɗo bonna salligi ɗum haray fawru on waɗale wi fa wajibun no waɗɗi jokkindirgol salligi on ma a dhikri wondude andutude wal qudrati e hattangol fil mashhuri e ko lolli kon yani so on tigi no andi koye salligi on o woni haqqille makko ɗen bonali himo wawi kadi jokkindirde naganto o mari ɗum no waɗɗi wala hada ko e hoore ɗum ɗo ka wigol joni no waɗɗi wondude andutugol e taganegol in farraga si o sendidiri salligi makko on naasi an ko o yejjutuɗo aw ajizan ma ko o ronkuɗo bana o mahoto ka o hattuno ɗon
kono metti fi on tigi fuɗɗo salligi ha nokku go o yejjita ko salligagol o woni wona ha neɓa so anditoya. Amma ronku gongol en waɗi misal no wawi joni on tigi salligo ha e hakkunde ko grève wona waɗede sori ara fella ɗon gaz on tigi doga ɗo ha ngala ɓaƴƴa ha o hewtoya e galle goɗɗe go doga o natoya ɗon on kola noon ndiyami so ari lan fuɗɗi salligade kono ɓe felli gaz kam en woni ton masala ɗum ɗon ko noone e ronkugol wawugol gaynugol ma wiɗen kon ndiyan ɗan hibba ɗan lanna ɗum ɗon kadi ko nganto o wi aw amidan ma hara no maho e hoorengol konngol ɗo aw amidan ma hara ko o tewiɗo ɗon ibtada ko yo fuɗɗito son tigi tewike o taƴidiri ɓaytun e ƴetti joni konngol wonde no waɗɗi jokkidirgol salligi on si on tino anditi himo tagana idan ittitani en ɗon piiji ɗiɗi waɗɗa gongol ko yejjutugol ngol ma ronkugol ngol sina ɗum on tigi tewike pas o taƴidiri haray ko yo fuɗɗo salligi on waqila wi'ama huwa sunnatun wonde ngol jokkidirgol ɗo ko sunna wona ko waɗɗi si tawi en wi ko sunna hayso taƴidiri e hoore tembete o mahoto ɗon wa asqatahu ash-shafi'i wa abu hanifa imamu shafi'i imam abu hanifa kamɓe ɓe fukki ɗum ɗon ɓe inni o fawru on wona farilla ɓe ɗum ɗon ɓe jantaki ɗum ɗon taban kono ɓe fof ɓe fottani ko sunna ko on ɗum addi yeddunirgol yalli ko sunna ka ko farilla goɗɗe golle nelaɗo harana konguɗi makko ɗin golle ko o waɗi kon ko honɗum naɓeten ɗum ko farilla ka ko sunna ɗo no anda ko nelaɗo waɗi kon fuu e dewe fuu wawata ko ƴettede waɗe farilla no toon ko tawata no fottana ɗum ko sunna kono fof kadi ƴettake waɗe ko sunna no toon goɗɗum goo no fottana wonde ko farilla hon woni dabit noon ko hollata e wonde ɗum ɗo ko farilla ɗum ɗo ko sunna woɓɓe ni dabit on koko tawata si tawi nelaɗo duumike e mum o accali haynde wotere almuwadaba tadullu ala alwujub ɓeyni haray ɗum ɗon ko wonni ko farilla si ko wonde o waɗi ɓe wi ɗum ɗon naɓete e sunna on ɗon ɓurɓe ɗuɗde ɓen e foga hayn ko ɗum ɓe waɗiri dabit on tawde noon nelaɗo sallah sallama ma tawadda illa ala alfawr wadaba ala hada dalla ala alwujub nelaɗo salligaki si wona o jokkidir o taƴindirali salligi makko e hoore tembete o salligo ha seeɗa o fowto wona haneɓe kadi no so kontina tawde noon o jokkidir ɓe wi ɗum ɗon holli wonde ko farilla ko ɗon ɓuri ani wonde si tawi on tigi na nganto o mari jokkidirgo salligi on hara taƴindirali mo namo ɗum ɗon ko farilla ko wajib si tawi noon ko nganto heɓoyi alwujub yasqutu bil ajiz walaysa wajiban bil iqtidari ko tawata hunde on tigi mara feere ɗum ɗon waɗɗata ko mo hande kadi heddi ko addali ɗo ko malikiyankoɓe weddori ko addal ko yiggugol ko anda kon ka madhab imam maliki ɓe nayi farillaji salligi ɗin ko ɗi jeɗɗa ɗum ko yiggugol ngol tere ɗen luttuɓen kamɓe wowlal ɗum ɗon few yiggugol tere ɗen wona ko waɗɗi sina hara ngal teral ɗon si ngal yiggaka ngal ɓuɓata moƴƴi si tawi joni goɗɗum wano nebban ma peƴƴi no nangi koyngal ngal ma no waɗi on no siroji en tout cas tawi hibbugol ndiyan ɗan tun woday kaɗan ɓuɓɓinali ɗon ara yiggugol ha ɗon ɓuuɓa ɗum ɗon ko farilla kadi min babi ma la yatimul wajibu illa bihi koko tawata si tawi ɗum ɗon waɗaka ɓuuɓata no wirɗe nonane ko noti kon ɗon hare no waɗɗi yiggugol on parti ɗon kono sina ɗum si tawi joni a ƴetti ndiyan ɗan tun a wano ara ko pompon ɗa e salligade mum a sorni jungo ngon tun
kandi an dan loppini jungo ngon fu non wayonude kono sta jon lebi din no duudi masala tawi ndiyan dan tun ko rewata ka hore lebi do ko yani alma'u yambu anil jild ngara waddi ke ya yiggu ha ndiyan dan nata ka der lebi bubbina guri ngim fu en torika Allah subhanahu wa ta'ala la fami en dina kan famu sello do arsikan kadi golle tirgo jabana ko ne golde ko wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyhi al-amin. Alaikum salam. نعم الموالاة الموالاة هو الفور الموالاة أي موالاة نعم نعم الموالاة أو الترتيب الموالاة الترتيب الموالاة هو الفور الترتيب أنه ترتيب يته ترتيبه أنكو جوك نيرغول مانا لوتا يسونغون نون لوتا جود دين نون مسكا هورن دين نون لوتا يكويت دين لو أنت هكون دين تردون سنتي ودي تانكيس joni o lota juɗɗen taho hawgen non o yiltano yeso ngon o lota yeso ngon e wi ɗum ɗo ngare salligen ko bonɗo kono amma ko mari ɗiɗi juɗɗen ɗiɗi koyɗen ɗiɗi yani tartib hakkunde muɗum wona ko waɗɗi ko ɗum waɗi ali no filla ali radiyallahu ta'ala anhu o inni la ubali bi ayyihima bada'tu idha akmaltuhuma o wi mi haajaka mi loppaka mi ala susi ko ñamalngal mi attori ka ko nanalngal ko ñamongol mi attori ka ko nanongol mi attori si tawi ɗeɗi ɗiɗon ɗe lotama amano no fottana wonde si a attike a looti jungo nanongon taw non lotɗa jungo ñamongon o salligima on bonali amma teral e teral sa attori juɗɗen ɗiɗi taw noon si warɗa yeso ngo ma attori taw maski hoore nden noon si yiltani ɗa lotugol juuɗe ɗen ɗum ara salligi on ko bonɗo de anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tawadda illa murattiban nelaɗo o salligaki sina o jokkidir salligi makko na mi anda ɗo en tout cas maliki an koɓe hiɓe anda waggol tartib bayna al fara'id واجب والترتيب بين السنن سنة والترتيب بين السنن والفرائض أيضا سنة هكذا لو كدر يقول فريلا جدي يسونغون جودة دين هورن دين لو ترتيب بين الفرائض لو كواتني ترتيب بين السنن سودا غونغول ويباغول سوركينا غول نيتيتو ترتيب هكذا سنة إكواتني كل سوركينا غونغول دو elotugol yeso ngon yalli ɗum ɗon kadi ɗum ani yalli jonti attike o looti yeso ngon taw noon so sorkini ɗum ɗon taɓan ko sunna ɗum ɗon bonnata mi anda ko hon ɗum waɗi so acci ɗum ɗo yani ɗum amalil bachar laɓɓingol bobo masala mo laɓɓini bobo mo wano duuɓi ɗiɗi yalli o heɗintina salligi on ka o heɗintina salligi on no mahi awra bobo wanmo duuɓi ɗiɗi no konta awra ka konta ka awra yani inna sinnama awra haray hewti hersa hara on to yiɗa yi'e ɓe wi konta ka awra ko waɗi bobo mo duuɓi ɗiɗi bal mo duuɓi tati no ɓorto yalta yaha hakkude jama woni hara hersina haray mani konta ka awra wa alayhi si o saƴƴimo ɗon ɗon si on to heɓal daka me muɗum bonnata salligi no masugol horde ɗo kono hande woɓɓe ɓeɗen ndiyam ɗo nofta hagare ɓettoɗan ɗo ɗuman ɗo ka noppi woɓɓe heɗintinna ndiyam ɗam fi noppi ɗin
درس أرو إتي أرو نعم نقولون درس أرو إن شاء الله لا نستبق الأحداث